Dobar dan, dobro veče, dobra noć, dobro jutro, zavisi kad budete gledali ovaj video. Ova sadašnja priča je o jednoj veoma zanimljivoj i prilično korisnoj knjizi. Jedna od glavnih zamerki za naše udžbenike, pa tako i za udžbenike filozofije, jeste da su vrlo često suvoparni i teško razumljivi i da i prosto nisu zanimljivi. Mislim da to ne stoji do duše, bar što se filozofije tiče, ali većina ljudi to tako doživljava, pa neka bude da je tako. Sa izuzetkom recimo nekih istorija filozofije kao što je vrlo sažeta, ali izuzetno duhovita istorija filozofije. Nekoliko knjiga istorije filozofije italijanskog pisca Luciana de Crescenza, koji čak nije ni filozof, nego je, čini mi se, informatički inženjer, ali uglavnom ljudi ne vole da čitaju takve stvari zato što su teške, teško razumljive, suvoparne i zadržavaju se na nečemu što bismo mogli da nazovemo akademski pristup, što nije ljudima blisko i svakako nije zanimljivo. Ovo je jedna knjiga koja menja pristup filozofiji i prebacuje ga u nešto sasvim drugo i drugačije. Ja sam ovu knjigu video u izlogu neke knjižare u Nišu, jer sam tamo studirao u to vreme, i to je bilo, čini mi se, ili u jesen 2000. ili u proleće 2001. I svidela mi se već samo kada sam bacio pogled na njene korice. Tako je stajala ona u radnji, u izlogu. Jeste ovako malo možda obimna, što je naravno i do papira u stvari, do kvalitete samog papira i debljine. Nije naročito obimna knjiga, imajući u vidu neke druge istorije filozofije, kao što je, na primjer, Koplastanova, ali ovo i nije istorija filozofije kao udžbenik, nego je u stvari, tako i piše, roman o filozofiji. Sofijin svet se zove knjiga. Sofija na grčkom znači mudrost i od te imenice u stvari dolazi imenica filosofija. Filosofija znači ljubav prema mudrosti. Ta reč kod nas dolazi od prečanskih Srba, pa tako dolazi i sa latinizovanim izgovorom filozofija, a ne filosofija. Dobro, svakako. I ovde piše roman o istoriji filozofije. Jedno te isto znači svakako, možete da ga čitate ovako ili onako. Knjiga u stvari osvaja čoveka već sa prvim stranama. Radi se o devojčici koja, mnogo će vam biti u stvari zanimljivija knjiga ako ste gledali film Matrix iz tamo negdje 99. 2000. 2001. čini mi se, ne znam kada se beše pojavio Matrix, mislim na prvi Matrix sa tada braće Wachowski, sada ne znam šta su, a tada su bili braće Wachowski. Što je takođe prilično velika glupost. Ljudi mogu to, pa znate, to je datost. Kao što je datost život, tako i biološka datost. Ono sa čime se mi rodimo i što je deo našeg identiteta, htjeli mi to da priznamo ili ne. I mi možemo da vršimo nasilje nad prirodom, kao što ljudi to inače i rade, sa tim ili sa nečim drugim u vezi, i da se još pravdamo time da je to neki estetski moment ili etički ili kakav god, ali to je svejedno nasilje nad prirodom i to ništa neće promeniti. Kad neko izvadi krv, u njegovom DNK kodu piše kog je on pola, tako da su braća Wachowski. I oni su dakle snimili taj film Matrix, koji ima neke elemente možda preuzete iz naučno-fantastične proze Philipa K. Dicka, koji je bio veoma plodan autor, ali neshvaćen u svoje vreme. Kraj je ono što je u stvari bitno, vezano za ovu knjigu. Ova knjiga ima kraj koji je prilično matrixovski, nadam se da neću otkriti previše, ali sasvim je svejedno i ako otkrijem. Dakle, Sofija Amundsen se vraćala kući iz škole. Prva rečenica. Došla je do svoje kapije i tu je bio
tu je poštansko sanduče, unutra je bilo neko pismo, bez markice, bez žiga, naslovljeno na nju, ona ga je otvorila i tu je pisalo samo ko si ti. To je u stvari cijela suština, zato što ko si ti, dakle. I ona sama sebe onda upita ko si ti, to je u stvari ono što je temeljno pitanje u filozofiji. Čovjek traga za svojim identitetom. On pokušava da shvati svoje mesto u svetu. I on se trudi. Luciano de Crescenzo, kog sam pomenuo, je rekao da je za njega filozof svako ko se sa životnim problemima susreće na sebi svojstven kreativan način. S druge strane, neki drugi filozofi, kao na primjer Peter Kozlovski ili drugi, naročito savremeni filozofi, kažu da je filozofija nije samo istina, jer ne znamo da li ćemo doći do istine, nego je filozofija i istina, ali i put do istine. Tako da bitno je postaviti i pitanje, makar i da ne dođemo do nekog krajnjeg odgovora, potrebno je postaviti pitanje. Ova knjiga počinje in medias res, što bi se latinski reklo, ili što bi se reklo našim uličnim jezikom, pesnicom u glavu, i to je pitanje u stvari ko si ti. To je pitanje koje mi sebi vrlo retko postavljamo ili ga ne postavljamo uopšte, a trebalo bi, zato što to pitanje u stvari je preduslov za razumevanje svega ostalog. Knjiga dalje kroz tu seriju nekih pisama koje Sofija dobija nas u stvari vodi kroz kompletan kurs istorije filozofije sve do nekih najnovijih ovako filozofa. Ima odlično objašnjenu Platonovu filozofiju, možda nigde tako dobro Platonovu filozofiju i tako duhovito i tako sažeto, a tako jezgrovito, lakonski nije objašnjena, nego u tih nekoliko pitanja koje Platon u toj nekoj video ekstazi, video doživljaju ili ne znam, ili kako bi mladi danas rekli video tripu, postavlja u stvari Sofiji koja gleda neki snimak na VHS traci. Ova knjiga je delo čoveka koji jeste filozof. Veoma je značajna, veoma je korisna ukoliko želite da se upoznate sa filozofijom na jedan neopterećujući način. Nije u pitanju samo lakoća, u pitanju je sažetost, što je vrlina u filozofiji, i treba je pročitati makar zbog toga. Sofijin svet, Usain Gorter.